Thengio muno ni gucokoro ringi na angikoro ni subscribete thengio muno na angikoro ndo subscribete oya kanya gako make sure ni wa subscribe ni fure fio turathi na mbere gutenderithia ndeto cia DJ Sonnie wa kuria wa Kiengei live na ni akorwo agithitura fans kundu matuma message kuri we makimwira ahone na ihenya. Fans ni makorwo magithituka thutha wa Sonnie gukorwo akirekereria mbica iria ciatuma meciria ati ni aguraretio muno. Kimako gia fans a DJ Sonnie gioka thutha wake gwikira mbica ici kaneno iria ikuonanagia uthio wake na moko make mari matihange muno, makiria fans makitengera comment section yake gukorwo makimu wish quick recovery na thutha ni makorwo magita ukwo ni ndeto ati ndagurarete. Kwino uretwo Jose K comedian andikauga we tulikuwa tumemaka sana DJ Sonnie. Zipi Jones akauga aki Sonnie nirudishia huruma yangu na venye nilikuwa na kuhurumia. Badan Motiso arauga niliacha watu wakikuambia quick recovery na kila emoji nyingi muno haushia gutheka. Sonnie kuonanagia special effects cia uria maundu makoragwo riria andu mara act movie niguo korwo ukiona tamati hagetio thio moko kana ni tamaguraretio, so ti ati auma mugurarie ni we tu akuonagia andu ina creative way uria creativity koragwo ikirehwo na njira thaka riria andu mara act movie niguo one mundu tari mutihangie. Kogwo Sonnie ari no gima mwega wa mwiri na andu ni makorwo magitaukwo wega ati she is not unwell na timugurarie na timutihangie. Tugukinyia ndeto icio hau na ndirona ni ndeto iguthie na mbere ikiumbukaga na nitugukorwo tugigutariria hau kabere. Kogwo make sure ni ura subscribe tucamanie in our next video.